joto adong rokbai ini sing sara Tripurani sini YTF Youth People Federation ni joto adong rok paimanjak paikya sing puilano sini semai thanglene ning butangno o bandano organize khaine bagai phainai 26 tarikh 26 June khumulungo sing program organize khaine o semai thanglene bagai tai amoni logi singa dino sini district committee te block committee ni observer ko saklai nai namun sobon dismi saljaw amoni bagai sini sing discussion khaleyo te logi sini greater Tripura movement no teibo sing kok salai tai kaisa je sumung ga kami abon sing Tripura sor balance sitra ka drugs ni bai kobal jagung tung abon tei nong youth je drugs tei sini je government sing kaisa rehabilitation center khungnan bagi chaito lai tongo o ek mas 2 mas tin bisingano sini rehabilitation center motamoti building kusamo kaisa chengjangnai tei amoni logi koekta NGO kami ba para ba bazar wise kai boro campaign khai tongo drugs abuse noti bagi sing komuri man sin Tripura area rogo amno tis dot no sai to wait tongo chesta khai tongo